Mentala ang pelit mah. Okay, ngayang ni mga Dr. G.H. Hermang, Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board. Teman ni hakapor kar arch po ay nga nagmi nang ni na office ban ay attend meeting siya po inspection siya po barnihan. Ang nangalaya nang ni mi nang ni da po station room kumto ya si Sanch Pawinin ngaya phone office ba dang jingjia ka basusi haba kidan ki riurnar ka bami thudur kirawan kawang petrol bam ni artali kumba pili ko bay tu ko bende te room. Hadin nang tu ngawan pai na sini Anda mana pai sini kita ni kibriu kibayi I markamat I ki ta kibriu handai klem da poi berkat tengi dan ni CCTV jongi hang ni ru kibapan I ngiyok ban ring ar ngur kita kibriu handai kila tap dur khamat mla su ban itu tolong nang taka daw tengi rum mla ban itu ki handai benne iman hakapor bangami kila dan lupa sini handai ubru budan jing terai sini pintip sai lanu lekan unda bhi ka kabu kalau ngaba ula dan he jing terai sini tinggal lodge complain apa lain kerap police station makir kelewan ko babi I di forensic team gila dan hang ni ta kajing to kita ngai skema tengah mela banang ai kat kun gaji sources bengi anang ni ki ong kita ki beru ki wan ki artali ki skuti armut hakawai ki skuti hendrai ki barung sini kat kumala ban capture na post CCTV jongi ki don armut nang ni guru ki be cetai hang teh kan dong imat bam don beru ki yo thang no so andai kala dep thang to kan dong saya berat sini ni ngamla ban nong dikena hadu kata-kata nama kajing tokit kadang ya sekaman tanda sing dem tim nama ngim judan dapat kibriu tayo kadang connection ngam tim kata ngam ban au muntan ban sa dan bak wah ai ngoi belai hendrai kateh jika basuk nyongi be senior scientific assistant te la jan ngat nang ni muntan na kata muntan kia long kia save barakoi tolong ta bak hadu pelang baleng dia target ika office jeng giba peliu ba lui bom tani ai ki dan gi tim gi belaj sai la dai kata kata wain ki dan gi police ki dan gi DC of bapanjai bancu target ika soft target kalau ngai ai ka bamla ban penkesan kan